Talo falava ai o le whaopoponga wata mua nei fo iaso. O le whalawalawe tau ta avale lena tupu mai tia vi ana nafi mamole mawina le ula ua tangata na afia il falma itele o le tupua tamsesime o le matotua. Ele ngata o le pase se le pasi ai o le ta avale van le ana afia whaatasi ai. O ili mo leo mo la tau susu engal mafu anga o le oso itu o le pasi mo le awala. Ile awala kolosia tu i tia vi anga isi umu. O pasi anga ia tu isa fata sa masani lava no so atu ia le isa mo le saunga le mu. O le mga ala fo ilea na afia ile pasi na nafi wa tele so ifua ya afia ai. Ma ele o se pasi mua fo ilea wala vea na afai na i pasese ele ngata o manuanga ai o so ifua mau. O le ipotia le Samoa Global o le pasese le pasi e afia ai malitina o lo mamafa. O le pasi e mai ilunga ai o le minivan sa fa i foifua tu ilalo mo fito ai. Peitai, ele ese soifua na mau vanga na ai manuanga o ngaonga. E au fiai ma le tama na i tutono le minivan na fia se fasilau papa mai sao o te fo iai fisosoani mua. Ale vaenga fui mu ma le whalemai. Ele imo mai se tala, le mtanga luenga o leo pe ua iai se isi ua molia i lea whaalave. Inisio tala, e whaitau miliona tala tupe o lo sosoani mai ai i le tamau a inga o Samoa ta wala mai whaasa ili ngā tupe o lo whaia nei lunga o le Chanos Production. I le tātou whaatalonoanga malipulenga o lea company, e le la ititi fola wale se laua fe tupe maua o alofa o a inga mo au lotu manuu o lo whaia la tau sala online po o tupe ia e lafo sa o mai lava mo nuu ma whala po pitonga o whaia tu su e ngā tupe i lunga o so ta inga tele vave. Ai mai so le tautua lea le Chanos Production mana wha maunga. Ma ua tape nai nei fo ile to manga moe pua ngatia e whaatino lana sa ili ngā tupe soani lea ile tau singa whaawa o whanau o lo ilana loto ale Campus of Hope i tuana imato. O le sa ili ngā tupe lea e whaatino i lunga so ta inga tele vave na ta ua lea li pule Chanos o leisi lea awala ua whaatino e whaala poptonga sa ili tupe mo whalasa whalea onga au lotu manu. O le aunga tonu lava o le nei awala e sa ili tupe ai lunga so ta inga tele vave tu i titi a ili oi o whaala poptonga i tāpenanga o malanga e o i atunu mamau. Ele ngata ina whaisa o ngā whaoso ai o ia Samoa ma tupe alu e tāpena i se malanga tele e o atu i New Zealand po Australia ma whapena i fo na whaatino whasanga i ngā mālua i le taimi ai o oloa malitinga ino au malanga atu i Samoa. E miliona tāla se tupe lea o tālo sia e le to manga moe popua ngatia e maua mailana sa ili ngā tupe whaawa wai o na whaanga o ioi ana ngā luenga o sa uma. O le tamau a inga lava o Samoa, lea fo iwa wha mawina i nei lea lusa o lava o tupe a ao lea o whaifa atoanga, alo ma whanau o le fio anga o Samatau whale lātai, e ala ia lātou o loa, o lo whaatau atu i māsina ta itasi, lea o lo tau la mua mai ai le whaataunga o loa la watu i Samoa mo New Zealand, le sunga tele ai Edwin Puni, i le tātou whaatalanoanga. O le asfareile watua nai o le tolu ai lea o le fuatanga, o le tolu ai foi lea o masina o amai, ia le talo o le whai Samoa ma le ufi o whaele lea ngā asio manto nuu i Samatau. E awala lea i le whaapaanga ma le exporter i Samoa o le Savai Foods and Produce, ia ma le importer i New Zealand nei e maketi Samoa. Lea la ua mawhai ai o na maua seleni anai whaatoanga i masina taitasi e awala lea i le whaitutoa mo New Zealand. Ai mo mātou i New Zealand o le mātou ngā luenga lea u whai o le whaatau ia mawhai lo antu ina ia tele pele o loa whai o na maua mai Samoa. Ai fo i atu le tamau ainga i o tātu tangata wa o le lui leo lo iai o le tele o le talo o lo New Zealand nei o le tupe o le alu i fiti a le whaamwewenga o le Samatau Next Generation lea ua whaatino, lea ua tolu masina o sau ia whaeleanga ia fo i atu lava le tupe i o mātou ainge Samoa. Ai mai se ia o mātou nui Samatau. Wa atoa i le so le vaia so taluna sa ili el tamaya tau taifau ki pawa whaavesi fitu tau sangor soifua o le fiu anga wa sau savai. Na tātou toe tuli loa leo i le so lulu le mai o so nei se talala tamai peitai sau no le fiu ngal komsina on tanga luenga o leo au apa aulongo i Tino Filipo. Ua sa ili anga i le vao le tau mawhainga pei foi o no ai le nuu i le asolua whaatasi ma leo ai le manuia mai. O le se koe
pafu ini sa va ipu wa ma ile ye se ko lo sa ka o mai o la fo ngalu sa ili ngale lo si ma o whaapopo tuai le lisia leo leo le suafol tamai a tau tei whau tangata o lo o mou ma leilo loa ma sa ili a pea. Epe o le li ave taxi mai solo solo ya se mile au. Tolu lima to sangal matua o lo te tala pea le awa noa moni wha amtalanga. Na mou wha afo se ima stasio whale tū mata whanga i mani noa si umu. Sa whai mālolo ngā tu iei masana pa angata maita i mai whafo. Ile masino yu Leilua o ta siva. Na so o ane fo ina aliti tai malingata i whale i sa ili ngā leo leo. E o mai nei, e lea i lava se whaamtalanga o maua se mile au. Ai ol tamaya tau tai whau ki pao a whaavesio a sau i savai in sauno au apa au. Wa ngā i le vao sa ili ngā le nuu ma leo leo. E leo tai o na lava leo leo le mtanga luenga leo leo ma whalipui e ui ina whaawau pea o na whaia lata wa o ngai toleni ai leo leo fau. Peita e tātou whaatalanoanga ma le fiongal komsina o leo leo. Fale pui mo la tui fuata ina au pa aulongo i tino Filipo. O lo ia tau tino ai selu i tau tele lea mo ia o le wha maa vae mai o leo leo. Mai le tusa o le iwa selau o iai nei wo o tulava i le tolu leo leo e wha maa vae le aso. E ko a kōru waka aka ia ke sign off o i wai so resign mai. E o i ngaruenga i wha wai keng. So it's ki ngā whai mako riko. We are losing people. Prefer ako ka le. Leo ina runga whawai kemi, and also le hua o saule ua makanga solo ka kai o le New Zealand Border Scheme. E nga whamungi, e le whama awai mai fo isi le blue. So it's an issue mo kanga on a proper level of experience. But o le ai run mako recruit gaming e fasu fiku. Leo faula e o lua whama awai mai o la hoi, nga runga i whawai kemi. Sauno au apa au lo ta pena le matanga luenga mo le fono tele a tai o tunuu. O i lalo pulenga malo o tau kulenga, tari malo ai Samoa le tau sanga fau. Ila na ia fo i mai tau, e le na o mtanga luenga o leo leo, lo o a fia le mamulu atu o tangata whai ngā luenga, i ngā luenga wha vai taimi ma le kota wha tau sanga New Zealand. O le ofisa wa onga ma le ofisa o le soifua malo lo ina isi mtanga luenga, o lo o maui atu fo i alato tangata whai ngā luenga talu le sa ili manuia, o tangata i tunu e pe o New Zealand ma Australia, peitai. O lo o whaatasi lava le tole ningo leo leo e ngā lulua i Samoa, ma leo leo e ngā lulua i whafo atu, pei fo i o na mana o mai aile malo saina, e fsoasoani le si itia o le tomai o leo leo a Samoa. Ma le o wha saina, wha mai e whaima awe hoi la kumisi leo leo kuru saina. Turi nei mo le puruwa i aso ia masita i ale so e ngā le UN sector le, a le UN. Whai wanga te ploi mako leo leo ngai mission si ale. Taimine e silia le iwa se lau leo leo lo ngā lulua i mtanga luenga i Samoa nei. O watamua na ile ne yaso manuia tolmango, does wha popo ngai le aso a tai au.